इम्फाल सानगदौरिबा चामग कुंत्रा माथोई सुबा दुरान कप की मणिपुर डर्बी की येंगलगा हयेंग हाफ हॉलिडे लाउथोक्रे कम्प्लीमेंटरी टिकेट लेमना पीबा होक्रे लंबी सेंबी दबकी मायोक्ता यारिपोक आजाद गोलाइदगे कैथल मानबी फाउ की लंबी खोइसाउनरबा मियामना ngasi ayuktagi matam kaktana thingjinkre चाही असिगी संगाई फेस्टिवल नंगनबा मोइरांग खुनौ द हेरिटेज पार्क सेंगत सागतपगे थबक कुमांग चौसिना चंगसले इंडिया दा होखिबा पुंग कुनमरी द नौना कोविड-19 पॉजिटिव होइबा मियोई लिसिंग मापन का सुपना हुफुनि होई थेंगनक्रे मियोई कुंत्रा तरुना लेखिद्रे चामग कुंत्रा माथोई सुबा दुरान कप की ग्रुप ए की मैच बेंगलुरु एफसी ना जमशेदपुर एफसी बी पांजिल अनि माइथीब पीग्रे खुरुमजरी पोनी टीवी ने संदोक चबा नुमथल के पाव मीटिंग ताबिरबा सिंबु विद्यासना तराम नुकचरी पाव संदोक नुपिजरी हयेंग इम्फाल द सानगदौरिबा चामग कुंत्रा माथोई सुबा दुरान कप के मणिपुर डर्बी दा यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लाक्टुना येंगदौरिबा असिगे येंगलगा मणिपुर दा लैरिबा लैंगा के लोइसंग सिंह महै तंफम सिंह हाफ हॉलिडे ओइनना बलेंगाकना लाउथोक्रे इम्फाल यावना असम के गुवाहाटी अमदे वेस्ट बंगाल के कोलकाता दा सनगदौरिबा एशिया की ख्वाइदगी लीरबा फुटबॉल टूर्नामेंट अमा ओइरिबा दुरान कप की चामग कुंत्रा माथोई सुबा एडिशन के हयेंग इम्फाल के खुमल लंपाक मेन स्टेडियम दा नेरोका अमदि ट्राउ सनगनी हाइरिबा अहानबा मैच असि मियाम हुपना येंगबा याननबा हाफ हॉलिडे असि लाउथोखिबनी अमरोमदा हयेंगी मैच असि येंगबा फंगहननबा लैंगा के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ना कम्प्लीमेंटरी टिकेट लिसिंग 15 लेमना पीबा होक्रे डिपार्टमेंट असि की डायरेक्टर टी फुलेन मितैना हाइकिबदा होंगथांग असि चीफ मिनिस्टर की पाउताक मतुंग इन्ना कम्प्लीमेंटरी टिकेट असि मियामना येंगबा याहननबा अहानबा लाकबदा पीबनी हाइके महागना फुटबॉल बु पांबीबा मियामना हयेंग फ्लड लाइट्स की मखादा सनगदौरिबा मैच असि ngannna lakpiduna meeting tabiranabasу appeal tawrakli 131st edition of Duran Cup mayam hena kangarapani venue on the Kolkata, Guwahati and Imphal chapter sida koigi Manipur gi maming lairabate mani Trau Neroka the ISL gi temani कोई हैदराबाद FC, चेन्नई FC, मध्य इंडियन आर्मी की डिफेंस की टीम मामा सर्विसेज की टीम मामा आर्मी रे कोई टीम मंगाना तो लगा कोई 18 दगी मणिपुर डर्बी है लगा होटोक सगनी कोई ऑनरेबल CM ना पांच की मतुंग इना कोई मणिपुर डर्बी SC मणिपुर की मफम काचिन पया कदिंग मक्कल लेगी बमी में अंसिंचना येंग बयान ना बगी तुमकते कोई ना कम्प्लीमेंट्री टिकट से तना कोई organizing committee the kilauraga 15,000 ticket pre-distribution to jagre ado se koi ki ticket se ahan balak ta bizabani na koi manipur gi talai riba koi ki football sanaba club singda at the rate of 30 per tickets koi manipur gi club adi manipur state league sanaba lagi tongan individual kaya sing the defense ki services ki talai riba koi ki manipur police amadi atop team man sing super chupi hindu koi ki VIP ki gallery se dekhitang limited hoy bana ena koi VIP gallery se yon jatre or free distribution to jatre ana mayam da koi appeal to jase union defense minister match se bu yeng boleng bi rakka to bani na yari ba makai nganna koi pung manga ga ene tara ta ta ki de koi cat join ba lonson jagani bana tongan ba cultural program mayam amasu to go to bani na koi nganna isa ki pambi ba tin sing the chair to na bi kong stadium na kan ta la bi ha na si lotus ni through da लंबी सेंबी दबगी मायोक्ता यारिपोक आजाद गोलाइदगी कैथेल मानबी फाउगे लंबी खोइसाउनरा मियामना ngasi ayuktagi hoduna matam kaktana thingjinkre लंबी सेंबी ड्रिप फाउबा खुंगफम हंदोकलोय हाइना वारेब लौख्रे
हिरम असिगा मरी लेनना खोंजंगदा सरुक याखिबे माइबम इबेटोम्बिना पाउमी सिंगदा फोंदोखिबदा यारिपोक आजाद गोलाइदगे हौरगा टॉप सिंथा पुखरी अचौबा लंबे निंगथौनाई यामबेम फाउदना कैथेल मानबी फाउबगी किलोमीटर कुनलोम सांगबा लंबी असि चही कयादगे फिबम सोकना लेरोकलबा लंबी अमनी हाइरिबा लंबी असि सेमजिन बिननबा मरी लेनबा अथॉरिटी दसु कयारक हन्ना हाइखिबा लेख्रे अदुबु लाइबक थीबदी ngasi फाउबदा माइकै सोंगे मियामना चही लिसांग सिटना मायोग नरकलिबा खुदोंग चादबा कया असि उबिदना लैथोकपा असि यानिंगदे लंबी असि खुल कया फाउदोक फाउजिन तौननबा यामना मरु ओइबा लंबी अमनी हौखिबा चही अनि अहुम असिदा फिवम सोकपा हिंजिलकपदगे लंबी असिदा खुदोंग थीबा कया गाड़ी पुथबा कया एक्सीडेंट कया हंजिन हंजिन थोखरे अदुबु ngasi फाउबदा अथॉरिटी की माइगैदगी पॉजिटिव ओइबा रेस्पॉन्स अमा फाउवा फंगद्री अथुबा मतमदा हाइरिबा लंबी असि सेमजिनबियु नत्रबदे लंबी थिंगबगी खोंजंग असिसु हंदोकलोय मदुगे सुमथक्ता हेना कनबा खोंजंग कया संसिलगनी हाइना महागना फोंदोके आजाद कोलाई दगी ना कथे मांबी भागी लंबी जे मसिदा स्कूल मरी मंगागे अंगांग नि चली जे मरुइना अहन दि खरा फगरे अखोने येंग जबदा अंगांग सिंगना नान लागा भेन जिदा चतप यादबा दगी खोंगना लाकपना चतप यादबा मरम मदुना लेरिबा कथे मांबी दगी ना अखोगी थोंखोंग फावो लेरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन मेरा पाबी कोई मयामना लंबी से सेंबी रगनी हाइबगी अरे पवादो खंगदि फावा अखोई बल तौबा हाइना ngasi दगी वारियत नदुना अखोई म्याम बल तौजरा मरमदुन मसिगा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना दैगांगना असोक यामना फतबा लंबी से मणिपुर दा लेरम मरोय हाइबदो अमुक्तंग दि लागा मियंग ताबिरगा असो ओसांगना मोनो लाबा गाड़ी मथक्ता चतपदो अदुना खंगबिद्रगा सु खोंगना ngantang चलगा अखोई लंबी से खंगबिरगा अखोई प्रजाबु अदगी हौरइबा अंगांग लाइक तमिबा मयाम सिबु नुक्सिबिरगा अथुबा मतमदा लंबी सेंबियु हाइदना कोइना लेंगा की माइगैदा अखोई मयामना खोट थांगतना हाजरी लंबी सेंबियु अखोई लंबी सेंबियु अखोई लंबी सेंबियु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना ममांग लेकाई दलैबा 5th MR दलैबा TH इबोहलबिगे मिसी यानिंगदबा उतना तिदिम लंबी बन तौननबा थौरांग तौरंबा अदु लेंगा कयानबा पुरकपदगे हंदोखरे ngasi oinam da pangthokpa paugi mefam amada JAC gi convener CH anobina haikibada mamangda thodok sigi matangda wari sananaba hotnabada awaba oikibadagi ihau ama changsinanaba hotnarubani adubu kendra sigi MLA amade minister Govindas Konthauzamna chauna mating pangduna CM ga wari sanabadagi yanaba puraktuna ban asi handokpani loinana asumna yanaba lambida puraktuna imung manung amade miyambu wakhalaitana leinanaba sinbibagi damak CM bu inam ge miyam amade JAC ge maikaidage thagatpa phongdokhe Imam Ibrahim Singhana Hak Emar Zarongda Laikidabaki Misiga Mari Lainana JC Oinamna Bantogani Haina Sanction Lamba Kungjang Adu Narang Tang Taraga Taru 2022 gi Limit Asimatada Honorable CM ga Unazaduna Bal Hanto Haina Niyangi Mapamda JC Oinamgi Maikaidagi Ninsing Jari Namna Nungaizai Aikoi Taseng Hairagadi Aikoina Honorable CM da Hasan Zakiba Memorandum gi reply pirak tabana maram moine response amta pirak tabana maram oiduna au kiba tang tara marida manipur tidim note bantogani haina tawrambadagi akoi gi oinang kendra gi hauji honorable MLA oibi Srimati Ningoina Panjarabada irengam Nalini Debina honorable CM ga unabagi employment lawre haidana akoi JC da tapirakpadagi JC na kudak maktada ahing nongyaida akoi bal hantok sabani Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India के National Institute of Social Defence NISD New Delhi ना थौबाल district के वांगबल दलैबा Interested Rural Development and Educational Organization IRDO RRTC गा कुछमनदुना वांगबल दलैबा IRDO की complex ता ngasi 1-day intergeneration bonding मेला पांगथोक्रे थौरमदुदा खांगाबोक AC के MLA Surya Kumar Okram MSPU and SCWFM Manipur ge President Dr. M. Rajendra Thoubal ge District Social Welfare Officer A. Kameshwar National Human Rights Commission New Delhi ge Senior Co-Member SH Harimohan amasung LFPS Wangbal ge Headmaster TH Bhagiratna Sarukyake
मेला अदुदा अहल सिंगना पुथोकपा पोट सिंग अमदी हेल्थ का मरी लेनबा यावना तोंगान तोंगान बस स्टॉल सिंग हांखे थौरमगी सरुक अमा ओइना लोइनना तोंगान तोंगान बा लमदा अवार्ड फंगलखरबा सिंग कुंबी बाजारदगी नेशनल अवार्डी केएच इबेन पिसक देवी स्टेट अवार्डी लोंगजम पिसक सिंग फीमेल ड्रामा लाइश्रम मनी देवी अमसुंग पद्मश्री अवार्डी हंजबम राधे शर्मादा अचंब खुदोल सिंह पीदुना इकाई खुमनबा उठके महाकी वारोल पीरदुना एमएलए ओक्रम सूर्यकुमारना हाइखिबदा अहल लमन सिंहबु लूना तौबा खुरमदुना इकाई खुमनबा उठपा ngasiगी हौरक्लिबा मिरोल सिंहददी खंगनरक्तबगुम तौरे अहल लमन सिंहना थंबिरंबा चन्नालोंचत सिंह असि अफबा ओइरगदे ngasiगी हौरक्लिबा जेनरेशन असिनसु तमजफम थोके अहल लमन मयामदगी एखोइना हिरम खुदिंगमक्ता तमजहोबा याबा मयाम अमा लेरिबनी मणिपुर की ओइनसु अहल लमन सिंहगी ओइबा केंद्र खुदिंगमक्ता करी तौबा याबा लेबगे हाइबा अदु असेंबली दा पुखतुना खनगनी हाइबा वाफमसु थमके हंदा रेस्पेक्ट पीबजे हानदी यामना हन्नमा गुरुमा एक थेंगनबा मतमदा हों पाइना कोरमदना यामना रेस्पेक्ट लेगा तोमरमी हुजिक तौदे हैबनते हुजिकी लेनिबा न्यू एरा हुजिकी थोलइबा छात्र छात्री मैम नहारोल मैम अंगांग सिंह हगोललिबा मोगी ब्रॉट अप स्टाइल हैबतर अखोइना अफबा मा सिदा तंबीबा मतमदा न्यू जनरेशन ने लाइबा आईगी जनरेशन अखोइगी जनरेशन ने बुखंगे आईगी ममांगी जनरेशन ने बुखंगे आईगी मतुंगी लाइबा जनरेशन ने बुखंगे जनरेशन दा हाना अहल लमन लाइ गुरुगा थंबिरंबा मसीगुम्बा चन्ना लोंचत मसी अफबा होयदि अखोइ तमजबम थोए है UNACO School Khongman Nangasi Fresher Day Cum Inauguration of Academic Block Senior Secondary Ge Thoramama Pangtokre Thoramaduda UPF ki Advisor YK Dhiren Harikon gi President Longjam Ratan Kumar CCSK gi President Jitendra Ningomba Lepul gi President Somarendra Thokchom Amuko gi President PH Nando Luwang UCM gi President Joy Chandra Ponthauzam UNACO School gi Director ROK Mukhopadhyay su Saruk Yakhe Thoramaduda Amukogi President PH Nando Luwangna Fongdokibada Haurakliba Angang Singna Manipurgi Hausik Leiriba Fibam Asiga Chanana Ima Leibak Ningbage Wakalon Chilhan Liba Asi Thaganingaini Mahiro Singh Mapalamda Chatpage Mahuta Manipurda Adum Tamhananaba Honaba Asi Afaba Khongthangni Maramde Mahiroi Ama Mapanlamda Mahitamba Chatpa Matamda Chauraba Senthang Amasu Mapanlamda Chatlibne adum pili manipur ki maza sistem manipur ge lebi maharami sirasuna ngalaga maiba maza di maksud musim bagi bagi wakalo no jenna ba vision no madu punya kai thuna jai marandi manipur sia ba furu amane akko furu bagi akko ki boiba misi boiba population ki boiba mama pene ndabya masi madam madam na rasa ki hero smaga adum bum da madamda Japanese army sing surrender to women mafda halaga no ga madamda na madamda la la ni sine gadoi aina agi ni magi le ba sajo population magi le ba fibam no mo to bi madungina sabar to ba ma tuk tai hai ya na ndis de ta oi da no mi no ai sing asi wa thong ba ma shu au le ado tunchi da mai ma ma ni si maru le bali emera gold medal phangi na ma ai pa jabi adi alam je sungai ma phasa le na si maru le bali ti tunchi ni si jo mai ba ki la ki le me si jo mai ji ki la ki le ado no phone bali sungai ya de Manipur Pandit Loisangna Sinduna Numitara Mangani Chuna Chathagadaba Lai Harauba Sintak Sindamba Haiba Workshop Ama Ngasi Pandit Loisangi Palace Compound Leiba Office da Haudokre Thoramaduda Jain Dance Academy ke Director Prokrambam Vilas Laifam Sangubal Lakpa Chairak Loisangi Chingtham Kumar Manipur Pandit Loisangi Salam Ibomcha Luwang Amade Yangambam Tomba Mitaiga Loinana Atai Atopa Loisangi Miyoi Singsu Sarugyake Thoramaduda Manipur Pandit Loisangi Secretary Ngambam Ranjit Mitaina Fongdokibada Loisang Asina Numitara Mangani Chupna Chatagadauriba Sintak Sindamba ki Thoram Lisingani Kunitoi Ase Mamangdage Loisangi Maiba Pena Maibi Kaktamak Taurambani Adubu Chaliba Chahi Asidagi Pandit Achobaga Kupna Munna Tanarba Matungda Lai Haraubada Khunaya Sige Kaitarakliba Honglakliba Saktam Kaya Asi Yenglaga School College Amadi University ge Mahiroi
ओजासिंग अमदे रिसर्च तौरिबा मियोय कया मरुम यावहनबनी ओजा कयाना लाई हराउबगे मरमदा हौजिक फोंगलिबा लाइरिक सिंगी मनुंगदा थीबा फंगलरोइदबा माइबा पेना अमदे माइबिगे चना लमदांग कया गुरु सिंगे मफमदगे तमलकपा लाई हराउबगे वारी वाखोंग अरुबा कया मरुम लैरी हाइना फोंदोके Manipur Pandit Loisang Maru Loisang na sinja langjariba sindak sindambagi thoram Manipur gi honglakliba lai harau bagi saktam sing mangsilelga bunama ase khara makhainang oirbasu Manipur Pandit Loisang na sindak sindamba si sinjaraga adungai Manipur Pandit Loisang na numit 15 ni supna pangthok sagadoriba sindak sindambagi thoram 2022 asi mamangai dadi Loisang maiba pena maibi khaktamak tawjaramani adubu Pandit Loisangi phamlon thaibiribo oja sing amadi Pandit Singna Loisangi macha manai sing asi natana atopa school college university gi chhatra sing oja sing researcher sing tauba chhatra sing kya muruk yahonba angan bagi matam yore oja kyana lai haraubugi maramda hauji phongliba lairik sing manungda kiba phanglaroi daba maiba pena amadi maibi singi chana lamdang kya marum mapa guru amadi Mama Guru Singhi Mafamdagi Tamlakpa Lai Haraubugi Wari Wakong Kya Marum Leiri Dalit Sahitya Academy Manipur na sinduna athoba singge ningsing thauram amang ase Manipur Press Club ta pangthokre thauram aduda Ukhrol AC ge MLA Ramuiba DMU ge Vice Chancellor Professor Nongmai Them Raj Mohan Wangkhai AC ge MLA Thangjam Arun Kumar Dalit Sahitya Academy National Secretary Y Mahendra Kumar na mayai tangbal loduna saruk yakhe thauram aduda tongan tongan bai hiramda leiba miwai kayada award sing yenthoke Dalit Sahitya Manipur chapter ge member Dr. Savitri Kumanna Fongdokibada Thauramasi All India Dalit Sahitya Academy ge branch sama oina pangthokpani mahak ki matung inna Ishwarna aikoi pumba sembiba matamda sakkuchu khenana semlabasu aikoi pumba amatani haina fongdokke amadi Thauramasi ge manung channa Bangkok amadi Nepal da Yenthokiba award sing da COVID na maram oiraga award sing lawba chatpa ngamhaudaba sing aduda award asi khutsinabani haike Matamamada Germanda Italy da Greek da shortform manana manapi mato adugumna Dalit Sahitya Academy asina adugumba thangda haiba mi adagi phi sabada haiba mi uthi yengbada haiba mi phanabada tauba asigumba makal mathen ekogi lairiba mi besi asigi manungda magi hiram sing aduda expert oiba mi sida national award international award masigi aroibada ekoina adugumba Bangkok da haugibada tauba adugi damakta moi chathaudaba kambu singase award pijagani aduga Nepal gi Kathmandu da tauba national award international award sing asida chathaudaba COVID na nadana chathaudaba sing adugi award enthokjagani masini ekoi ngasigi thauram Dalit Sahitya Academy na environmental activist Manikanta Mutumda National Citizen Award Kusinakre National Award adu haukiba July 19 da Nepal da pangthokpa conference amada pikrabani adubu Manikanta Mutum masagi anaba khudungcha da bakhara leibadage lahodaba adu ngasi Manipur Press Club Imphal da athoba singe ningsing thoramga mari lenana pangthokiba function amada Wangkhai AC ge MLA Thangjam Arun Kumar amadi Professor Nongmai Them Raj Mohan na khusinakibani award adu fanglakpada Singjamai 360 ge team Karam Awang Laikai Young Club Karam Apunba Maira Paibi Lupna harawa fongdokre Thaubal gi District Administration na hayeng ayok pung mapanga makhaidagi Thaubal Deputy Commissioner Office Complex ke Counting Hall da miyam gi numit pangthok na basem sabaloire miyam gi numit asi tha khuding gi ahum suba irai numit ta pangthokpani adubu handak general holiday tabana maram oiraga numit ama yaikhatlaga pangthok na bahona bani haire miyam gi numit asi apan balaitana mapung fana pangthok na ba sel amasu District Administration Kudingda hangduktuna thamle masigi damakta miyamge numit.tvl@gmail.com haiba email ID ama hangduktuna thamle masida miyamge wakat sing adu tha khudinge ahum suba irai yogadaba numit humni walingaida tharakna bani haire
Tongan Tonganba Department Singe District Level Officer DLO Singnasu Numit Asida Miyamgi Wakat Sing Adu Tananaba Amade Tabakta Ontoknanaba Sem Sare Amade Kudakta Loishinba Yaba Tabak Singdi Loisinanaba Honagani Hairi Thaubalgi Deputy Commissioner A Subhas Singh na Fongdokibada District Asige Miyoi Singh na Numit Asida Makhoige Wakat Singh Amade Pautak Singh Adu Che Amada Mari Leinaba Che Changa Konana Iraga Pisan Birak na Bahari Paugi Marakta natin mabregama. RJ Star Production presents Kanglai Kong, a fusion of music and art. Cosplay competition on 26th August at Orywood Complex. Registration opens for prizes worth rupees 45,000. Only first 50 candidates. Let the crowd decide the winners. Registration fee rupees 500. Event managed by YAS Management. Kanglai Kong, a fusion of music and art. Break matung da makha taba pau pizri chahi asigi November da pangthok pa yai haina panariba Manipur Sangai Festival lesingani kunithoi ga mari leinana thanga kendra gi manung chanba Moirang Khunau da Heritage Park semgat sagat page thabak khumang chawsina changsille mafam masi yongna changnaba lambi Moirang Kumbi Road dagi park yoba lambi Kairen Fabi dagi park fawge lambi amade kwakta dagi park yoba lambi sing ayamba semba loisilakle park manungi Miyam Laklaga Pothafam, Footpath, Nupa Amadi, Nupigi Washroom, Museum, Furuk Kayagi, Yumgi Design, Miyamgi, Changfam, Tokpam, Ningtina, Sem Saba, Honari, Chahi Asigi Festival Asi, Top Topa, Mawong Ama Oiba, Yai Haina, Miyam na Panari. Manipur Police Commando Singna, Lona Yadaba, Port Khatamak Pabiyo, Lona Yaba Poti, Mingchat Kitamak, Award Fangnana Bagidama Kalaga Kangdana Fabiganu Atopo Busu Mingchat Tihan Biganu Police Commando Singbu Miyamna Awang Bathakta Ikai Kumnajariba Asisu Manghan Biganu Haina Rehal Perfumes ki proprietor MD Hussein Ahmed Chaudhry na Hafiz Hata da Leiba Rehal Perfumes ki outlet ta Paumi Singda Ngasi Fongdokre Mahagna makha takibada haukiba me kuntarukta kwakta da leiba Rehal Perfumes ki factory dagi Hafiz Hata da leiba outlet ta cha chandan u machet cartoon mari khak purakpada ngangkhalawaida Bishnupur gi commando team amana fakhe Forest Department na piba che changsing yanghalagasu pung ahum mari rom detain tauraba matungda amuk DFO office Bishnupur da sinake adubu DFO Bishnupur da verification tauraba matungda Rehal Perfumes ase Forest Department na masakhangba company ni haina thadok pirakhe mahagna police singna che changsing yauna niyom chumna thabak tauriba sing khangdana hekta faba punba taubiganu haike Rehal Perfume की आउटलेट Hafiz Hata da leiba adu mahum tana phachara ko lekha thumari ka testing gi damakka madu report ase Bishnupur Police Commando ki team amna details to bi reheraga masi gisi mari sanga lobire ko matunda masidi illegal port ni illegal products ni aduna Forest Department na sinapro haidana mari mangali matunda makoina sinabire adu gi matunda gi Forest Department na bajana verification tawraba matunda Masih poche Rehal Perfume register tobo bodi ni masih kisi achum boponi haraga poche Rehal Perfume provider yang sinajabile department government gi aya bayawraga niyom chumna thabak tawjari ba ekoida Manipur Police Commando singa makoi gi minchat award phangaba haiduna khangdana hekta phaba punba tawbasi matungda tawbiganu ain kaiba singtama thabiyu aina yaraba department gi che sang yawri basing gi phabiganu aina egi mekei dagi thamjari Thaubal Kendra gi manung channa leiba Thaudam Irong Thokchom Awang Lekai dage Thokchom Manihar chahi humfunipan ge imung manung gi awabada mateng oina na bangasi Kanglaipak News Tengbang Lop KNTL Manipur na lupa lising tara mga amade chana thakna na ba polam sing mateng pangkre
ningsing bayai thokchom manihar lambi gi khudong thiba accident amana maram oiraga oi thangba khong nama kakhibadage mahakki pokchabi machanupi chahi kunithoi surabi thoibina laikai gi afang afangba thabak suduna imung manung puri Kairak Muslim Social Welfare Club ke Sanaroi Singh ke awat pasing lainanaba social worker Salam Dhanabir Lawangna club asida sel gi mating pangkre mating pangbadu da KMSWC ke secretary MD Abdul Mamnan na District Sports Association Kapching na Sinduna pangthokadawriba tournament singda saruk yananaba honabada achauba senfam ama changbadage KMSWC Kairak member singna Salam Dhanabir Lawangda Haizarubadage mahakna sel gi chauraba mating pirakpagidamakta thagatpa phongdokhe All Jiribam United Clubs Association Ajuka ge Lamlen Bapupara Ward number 5 te laiba office sangfam oiba amade Jiribam Municipal Area ge yamna maru oiba PWD Road asi matam sangna government na sembidabadage ngasi Ajuka ge president na luchingba timna Jiribam Uchathol da laiba railway company PK BIPL amadi Hilghat GP Pradhan gi L Somorendro Singna mating pangbiduna lambi semjinkhre mating pangbirakhiba company anibu Ajuka maikaidage thagatpa phungdorakli Sonapur GP के प्रधान मेंबर का रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सोनापुर के मरक्ता लैरबा चयनबा असिना जॉब कार्ड के थबक सुजरिबा सिंगदा अपनबा पिबिगनु हाइना ngasi जिरेबाम डिस्ट्रिक्ट के बापुपरादा लैबा CD ब्लॉक ऑफिस ता पांगथोकिबा पामी सिंगा उनबा अमदा सोनापुर GP जॉब कार्ड होल्डर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सुकुबुद्दीन ना फोंदोक्रे महांगना मखा ताना हाई हानदी जॉब कार्ड की थबक सुजरिबा खुदिंग मगना मतम चाना मसा मसा के बैंक अकाउंट दा सेन चंगलबी अदुबो लिसिंगनी कुनिथोइगे मरक असिदा प्रधान मेंबर अमदी आरडीओ गा चयनबा अमा लैबदगे जॉब कार्ड की थबक सुवा फंगदबनी मरम असिना अथुबदा माइकई अनिना यानबा पुरक्तुना जॉब कार्ड की थबक सुहल्लु करिगुंबा नुमित तरेनिगे मनुंगदा यानबा पुरक्त्रबदी जॉब कार्ड होल्डर मयाम पुनसिंदुना लोगी मतुंग इना खोंगथांग कया लौखलगनी हाइके पाउमी सिंगा उनबा अदुदा सोनापुर जीपी जॉब कार्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट MD निजामुद्दीन अमदी सोनापुर जीपी जॉब कार्ड होल्डर एसोसिएशन के मेंबर सिंगसु सरुग याखे आई मीडिया की मांग ला कदम हाइगदबले हाइदी अकोई हाना थबक जॉब कार्ड की सुबदा अकोई मेआइबेल पुनमंगना मतिक चना अकाउंट मा मागी पैसा चंगी फंगी 2022 की मरक्ता की अकोइना मोई मेंबर प्रधान आरडीओ मोई मरक्ता करी अखैबा खनबा चैनबा अमा तौबगी मरक्ता अकोइ अदुग मनंगदा अकोइ थबक फंगदबनी फंगदबा हाइसे मरंदो मोई अनी की मरक्ता मोई यादवा मा पुरगा अदुगा अकोइ थबक तो तुना पिनबा हनबी वदा मीडिया की मांग हाइजे अदुगा अकोइना मतम पिरि मोइला एकनोगी नुबी तरह की मनुंगा मुइना जानेबा करिंगबा पुरक्तलगा अकोइना सरकार की मतुंगिना करिंगबा करी तौगदबा जाबा अकोइ पब्लिक मयाना तौबिगे ना आई अलनुमा आई हरिरेन बांग्लादेश के मोंगला हिथांगफम दगे त्रिपुरादा जहाज तक पुदुना लाखिबा पोचै सिंह ngarang यूनियन मिनिस्टर प्रतिमा भौमिकना तरामना ओखरे यौरगलिबा पोचै सिंह असिना ताकपदे हंदकी चांगयेंग ओइना बांग्लादेश के मोंगला हिथांगफम दगे कोलकाता अमदे त्रिपुरा तमना पुरकलिबा असि माइपाकले हाइबनी हाइबा पोचै सिंह असि अगस्त की तांग 5 दगे सिंगे लंबिदा थरखिबनी अदुगा तुंगदा ट्रक सिंगी मतेंगना त्रिपुरा तमना पुरखिबनी हाइरे पनबा याबदी इंडिया अमसुंग बांग्लादेश अनि के मरक्ता बांग्लादेश के मनुंग चन्ना लैबा इसिंगी लंबिदा पोचै पुथो पुसिन तौबा यारे हाइना यानचे अमा इनखिबा लैखरबनी लोइनना इंग लिसिंगनी कुनगी जुलाईदा बांग्लादेश के चट्टग्राम हिदांगफम सिजनदुना हानसु चप मानबा चांगयेंग तौखरबनी असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा रुफाई राजगढ़ अरुणाचल प्रदेश लोमदगी लापा सखंगदबा मियोय खरना विलेज डिफेंस पार्टी VDP सिंगदा अटैक तौरपन मरम ओइरगा असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर दा उंखनखरे
थौदोक असी आसाम की VDP पर्सनल सिंगना रुफाई राजगढ़ अरुणाचल प्रदेश के मियोय खरक गारीदा हंगत हंदा चतुना लैरंबा थिंगनबदगे मखोइबु वहंग पहोंग खरा तौरगा थादोख्रबा मतुंग मियोय निफु रोम लाक्तुना VDP पर्सनल सिंगदा अटैक तौरखिबनि हाइरि थौदोक अदुदा मियोय तरुक अशोक अपन नंखे थौदोक असिगा मरी लेना ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसुना अरुणाचल प्रदेश ताबा लंबी थिंगबगे खोंजंग चथके अदुबु अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल सिंगना मरा लेबा मियोय सिंग अदुगे मथक्ता लोगी ओइबा थबक सिंग लखटकनी हाइबगे थाजबा पिरकपदगे लंबी थिंगबगे खोंजंग अदु हंदोके नागालैंड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर थुगाइदुना मियामदा अपनब पीबा अमदी शांति थुगाइदुना खोंजंग संगसिनबदा अथिंगबा थमलगनि हाइना चेक्सिनवा थमख्रे नागालैंड की होम कमिश्नर अभिजित सिन्हाना फोंदोखिबदा मखल खुदिंगमक्की खोंजंग खुदिंगमक गवर्नमेंट की अयाबा लौरबा मतुंगदा पांगथुकदबनी अयाबा यावदना मी पुनबा खोंजंग चंगसिनबा लोगी वांगवदा ओइगनी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सिंगदा लोगी मायोक्ता चंगसिलक्पा खोंजंग लोय सिंग चपचाना थेंगनबा शक्ति लई हाइखे मियोय खरना होखिबा इंडिपेंडेंस डे गे थौरम पांगथोकपा असिदा अपनबा पिननबा होटनरंबा अमदी थौरम असिदा यावनिंगबा मियोय सिंगबु यावदनबा अथिंगबा पीबा असि लोना यादबा थवोंगनी अमदी मियोय सिंग अदु लोगे मतुंग इना चैराक पीबा याय हाइखे ngasi jamuda imung amage miyoy taruk chingnaningai oiba mawongda yum manungda siduna leiramle haina jamuge police na phongdokre sina leiramliba imungge miyoy taruk ke manungda anina yum amadagi phangba ngamkibani aduga mari amana atopa yum amadagi phangkibani haire hauzik fawgi oinadi miyoy sing asi matau karamna lekhidabanu haiba khangba ngamdre loinana hakchang sing adu government medical college and hospital da postmortem taunana bagi damak pukhatkre haire pawasi hek phangbaga police na mafam aduda changsinduna thizinbage thabak hokre Union Health Ministry की डेटा की मतुंग इन्ना इंडिया दा होखिबा पुंग कुनमरी असिदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग मापन गा सुपना हुमफुनिथोय थेंगनख्रे मियोय लिसिंग तरा मंगा गा चनिगा कुन्ना लाइना असिदगी फगटके अमदि मियोय कुंट्रा तरुकना लेखिद्रे मसिगा थारगा हौजिक फावदा लाइचेड असिना मरम ओइरगा लेखिदबा मीगी मसिंग पुन्ना लाख मंगा लिसिंग कुंतरे चामगा कुंट्रा मरी ओइखिबगा लोइनना हौजिक इंडिया दा कोविड नादुना लेबा मीगी मसिंग लाख अमा लिसिंग मंगा सुबना यांखै निपान ओइरे पॉजिटिविटी रेट ना चादा 2.मापन ओइखे अमसुंग फगटपगी चांग ना चादा 9.5 ओइखे हेल्थ मिनिस्ट्री की मतुंग इना हौजिक फावदा लाइना असिदगे ngakthognaba Laibak asigi oina crore chaniga nipan henna COVID vaccine kapsokre hari. September amadagi taruk fawa Kerala da pangthokadaba kunmathoi suba Junior National Championship da saruk yananabagi damak takyel da laiba wushu hall da ngarangdagi pangthorakliba selection trial ngasi loisankre trial aduda Manipur gi district ayambadagi sanaroi kaya saruk yakhe committee asi hek सेम किबगा मतम खरगी ममांगदा सब जूनियर चथक्रे हौजिकना जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की सेम सारे कोलकाता दा पंगथोकदबा नेशनल चैंपियनशिप दा सरुक यागदौरिबा सनरोय खुदिंग मक्तसो एसोसिएशन के माइकैदगे याइफा मंगोल पिखि Ngarangdagi haukiba chamaga kuntra mathoi suba Duran Cup ki ngasi Kolkata gi Kishore Bharati Stadium da sanakiba Group A gi match amada Bengaluru FC na Jamshedpur FC bu Panjil ani amada mighty papikre Bengaluru FC goal ani adu Captain Sunil Chhetri na ama kulhumdoi suba minute ta chanke amade Roy Krishna na yankhaitaruk suba minute ta chanke Jamshedpur FC की गोल अदुना ऋषिना हुमफुमाथोय सुबा मिनट चनके पंबयाय ngarang sanakiba group asimake match amada Mohammedan Sporting Club na defending champion Goa FC bu Panjil ahum amada mighty ba pikibani hauzik ngaihaki matungda group D ge match amada Guwahati da laiba Indira Gandhi Athletic Stadium da Northeast United FC ga Orissa FC ga sanagani
लोइसिलकपदा मरोइबा पाउ मुखना इम्फाल दा सानगदौरिबा चामागा कुंथ्रा माथोई सुबा दुरान कप की मणिपुर दर्बी की येंगलगा हयेंग हाफ हॉलिडे लाथोक्रे कम्प्लीमेंट्री टिकट लेमना पीबा होख्रे लंबी सेंपी दबकी मायोक्ता यारिपोक आजाद गोलाइदगे कैथल मानबी फावगी लंबी खुइसाउनरबा मियामना ngasi ayuktagi matam kaktana thingjinkre चाही असिगी संगाई फेस्टिवल नंगनबा मोइरांग खुनौदा हेरिटेज पार्क संगत सागतपगे थबक खुमाम चौसिलना चंगसिली इंडिया दा होकिबा पुम कुनमरीदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग मापनगा हुनिथोय थेंगनक्रे मियोय कुंथ्रा तरुकना लेखिद्रे अमदी चामक कुंथ्रा माथोई सुबा दुरान कप की ग्रुप ए की मैच अमदा बेंगलुरु एफसी ना जमशेदपुर एफसी बो पांजिल अमा अनि दा माइटी बपिक्रे पोनी टीवी की मणिपुरी पाव मीडिंग ताबरीफ सिंबु कान नबया तंगी जरे पिनब्रेसी